Nkethinkatho na Antone mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira nao ni kiri Nteto che Weru Thaa Ithatu jirani jamwe jatukubanganiritie kiri Nteto chetu. UDA kwengata Rigathi Gachagua kiamene na gwikira kithure kindi kia Antone awe. Salesio dhuranira kuandikira ICC akenda obisi ya mubunge South Imenti guchunkunwa ni wamba bwambecha. Akari na Kenya kurombo kwa munino rais kithure kindi kikanya kenda abatungatira. Kwambika arimi bamirana muguka kugunika kumane na thoko emiraji buti. NTINYARI Kenya mwananeri wa mathithio ni Purity Richard. Akiamana nene bakema kia UDA na aruibe kiregi karugarune ya kiama kiu Nairobi na kuingatorora ri munini rais Rigathi Gachagua kiamene kiu Antone awe na ndibe kirete munini rais kithure kindiki ja munini wa munene wa kiama na are akere mukaririgite wa UDA Hassan Omar augite baitite Gachagua kuthingatira kwingwa kwawe ni mbunge ya seneti. Anthony Kathenya gatumenyithia. Nyuma ya kujiketongereba munini wa rais wa Ithatu wa ndini ya Kenya kimya kithiru Profesa Kithure Kindiki amirite kimya kia jiri obisini eno na utongere bojero nkiama witi na mbere bwa kiama kia UDA leone kitongeretu ni mwekariete gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na mwandiki munene wa kiama kia Hassan Omar bakiana giratika njino netikanirite kwa obisini ya munini wa mutongero wa kiama kia ulo wale munini wa rais Rigathi Gachagua na kunenkanira tongera boboke munini wa rais omujero Kithure Kindiki. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the Deputy Party Leader of the United Democratic Party. Akiamukira tongere bobo bisini ja kiama kia UDA moja Nairobi, Kithure Kindiki nasokarite nkado kiama giki nontoba kumunenkiro tongere bobo kiende gutira utinguke bwa kiama kia UDA ne boko dina mbere. I must thank you for acting swiftly to make sure that our party does not experience any leadership gaps so that we move forward the same way the other constitutional process of the transition in the office of the Deputy President of the Republic has already been concluded. Amono Kindiki na ugitega tigera moronto urumo wa kiama kia UDA no kuthina mbere amona kuga gatethire Rais William Ruto kire gutungatira Kenya wetukira kiama giki. I am a proud member of the UDA and therefore my first responsibility is my responsibility as a loyal party member of UDA, which I have been in the past and I intend to continue being, because all of us are members of this family called UDA, and it is what has made us what we all are outside the context of this meeting. I am aware that our party stands for the unity of our country. And therefore, as this transition takes place, I want to assure you my unwavering loyalty to the ideals for which our party stands for. Kuma moji muneno Nairobi, mbeta Antone, rangi wa Kathenya. Musiasa na muteteri Kyoto Salesio dhuranira na ndina andikirite rwangirwa ICC kenda ruthingatiri mbeti cha gishigo mbunge ya South Imenti iria augite mubunge wa gishigo kiu Shadrack Mwiti na kiama bawe bakamite ya CDF ibenyangitie mbeta kathumba iri ibati kuguna mukari South Imenti. Salesio augite kambuni iri kuringithanwa na mubunge icio igwikirwa mbeti ji akienda ICC gutonyera na mpwe na kuonokia kigina kiu kia mukari wa South Imenti. Anto mweri jomo jothiri akariba South Imenti bethiritwo bagiteta muno
ni utumiri bwa mbeca ndani ya obisi ya NGCDF ya mujumbe wa South Imenti. Migambo ya thuranira Saresi ura ni muteteri wa kioto kia mwingi akiaria nyuma yawe kuandika rwangi rwa EACC baruga na njira imiru akimuria kuthuja mukarigite na kamito NGCDF hamwe na mujumbe wa South Imenti aria kuringa na Saresio iteta ria mbere ariuga kwa mianka iri kurukite nkurukia milioni 20 chite kumenyekana na raire na akiuga chiririkana chiatumirwe kiri mantu jegerera na kuanda mite indi akiuga gute mite andwa buru na akiuga biseje atumire mitire andi gitara kaduri murungi ari mujumbe kuga neo yatumire kigena kiu kia milioni 20 kurukia milioni 20 antwa miaka iri mithiru ichiethiritwo ite accounted for ikiragwo ichi atumirwe mantu nejariera na kwanda mite indi uti mite ya andwa kiria giakarikire mitire ya andi igitara mheshimiwa Kathuri Murungi nio obisi eu ya NGCDF ya accountire ati nio mitire bandite iteta la jaire Saresi ariuga mukarigito wa kamite NGCDF ura ni Oscar Gitonga aritumirwa ni mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti gutumira kambuni chawe kuthithia mirandi gicigo mbunge giki akeja na ngerekano na kambuni ria athithagia barabara ya Nkubu gwita Uruko na nkurukia akiuga mukarigite ujo Oscar Gitonga na kamite NGCDF hamwe na mubunge Mweti gukurukira kambuni jikigena kia mwana chiringi milioni 40 ni chethirite chigitumirwa buthuku. Chairman wa NGCDF urio jawe ugwitwa Oscar Gitonga uria withiritwe agitumirwo ni mujumbe wa South Imenti gukurukira company gushi kana proxy companies iria bethiritwo bakiruti na chio mbecha cha NGCDF. Example kwithirwa baki influence companies iri kuringanwa na mujumbe wa South Imenti na chairman ujo kwithirwa chikwe watenda muno janjira ya Uruko na njira ya Nkubu kurukia milioni 40 itekomba kwithirwa ikia accounted for na bakwenda kumenya milioni 40 ure suppliers bariko na contractors bariko banenkerwe tenda iu na project ireko mujumbe abati kuonania ichio chiaere awarded na chiathithwa nonto on the surface ite kuonekana iteta daraja Ithatu Saresio na kuromba obisi ya EACC kuthuja nikio obisi eja wa mujumbe wa South Imenti egiukarege chenchana giariti nguge buria kuga untu bone giutate na watho na ariuga bare chenchano gote na mobatu ja kung'ana obisi era ya mujumbe wa South Imenti nethiritwa agichenchania staff members na njira ite kwereka giutate kinya na watho na iba kurigara muchenchaniriye jujwa aritingoge akomba kwethirwa baguchenchanwa kenda gutwika baraba kuritwa ibaraba te kwenda mbechi tumiro bothoku areta pengine baraba ketho be bootlickers bakagwaga yesa na akomba kubatumira mbechi tumiro na njira nthuku na ndi muthiene irombara Saresio kirwangiro rwa EACC nikujo kirombara wererere ampoe na kwithira gita mukarigito wa kamite ya NGCDF Oscar Gitonga kamite NGCDF na ritingo gebobisieu akandrathi NGCDF na kinyamo bunge Shadrack Mweti kenda bagachokia biura biuretwe baruge na baran kuromba ba investigated ni chairman wa NGCDF ni staff ba NGCDF ni committee ba NGCDF na mujumbe wa NGCDF na inen kuromba bombe kwethirwa baki make into public findings tiao nikenda akariba South Imenti bakomba kuona justice kumage shigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru ria kwa rieto ni mutuge kare Musiasa Paul Mugambi kumothera kanithi na rombete akari kwa munini Rais Kithure Kindiki kanya kenda tungatira Kenya na mutaratara. Mugambi ugite uruma ubagi siasa niontu babata mono kenda Kenya yumba gwita na mbere na Kenya bono tungata kumakire thirikari ria bathurire Paul Kabithi narandiritie nawe.
no rigwa kiri na musiasa Paul Mugambi na ora arwagira giti ya senator wa kaunti Thaa thikire kithurano ikuruku utie muntu gaturume twiratumite nkoni lakini tiambwire ni ugutwi Thaa turekerie ni thaka yetu Professor Kithure Kindiki athia serve Kenya thaino i deputy president wa Kenya twa Thaa no tuwona twamureta na nturani wana mantu mara turakiuzaga chagwe tukiugaga chagwe iya ngambimo kavira ngambi